O te whataalofa atu I le nei taimi po le nei tu la foi. I le pa ia malo foi. La o tō whafonga anga po whea lava nei tu mai pana no. O le laulangi lo o tō ala alama. Tō pa awai. Tō sea mai foi. Yo isio tato atunu pele sa moa le ngata sa moa tu tō tasi sifo. Ya mwese fo ya mrik sa moa ya manuam tu tuila. O mau I whafo ya tunu I whafo. O nusu e ngā manuia. Leo te whapētuai. Malanganga loto mau lalo whata alofa atu. I le swafa pa iol tato wali whaola. O no soifua. Maloro ina leola martino malos. Whapea on whaofuina ai o tō malo nei vai. E tu sai fo I matau singa alofa o tato. Ma whale langi. O te whawhero I whapitoa atu I whioi o le atua po o auna lo tau suina li pulola I tonu whatawhaitau langa ese. E fia le ngata I tonu mai o tatua. Atu motu. Ia matu nui sa moa ia maise fo I o whafo. I mea o loo lato ngā lua I fo I le mai o le tuwha le anganga. Mo le o la tanga fo I o tātou tangata. O lo au mai whafo li sueina manuia fo. Le ngata mo nuu mala whanga e maiseo e ka le sia e maiseo le atu nuku. Samoa. O te whaafitai a te o tau umalawa o e langolangoina le nepolo kalama malato mai moa. Malato ko meni mai. Ai tuina to I whaapea fo I la ia mala whaafitai a te o tau. Mai o te whailo atu fo I a whapeo iai se mana onga I a te o tau te love, like, share, and love, like, share, comment, and subscribe up to Plokalama. Yeah, se mena siri no mata mo fia fo I la wa ai fo o lo tau na moina fo. Moni tala whawa wina pia tu sai whai no tupu le nei tu o le hemisphere. O te loa ua doi titi po o le iwa nei o aso talu o na le ito whai atu ina stato po kalama. Ia wasa te atu nei, wasa utu atu. Ia sa, ia se tu tuangia fo I mani, I tu langa fo I o malanga al madiu male oti. E tono fo I o le sinei ainga. Ia sa whapeo na whai malanga atu iai. Ia whapeo na whai wina fo manuia. Ia le se si e complain po se si voifo. Ina e whatu ese. Te hao na o malwala au pa ia le atua paule mea. Ia whamafan whananga le nganga pa ia. Wapeo ntuina mai nei whapea o na tātou. Ola mamla mai tu sai fo mulu tātou o langa whakirisiam. I mea o tātou a o inai tu sai fo in. Ma upor tu sa. Ia le nei o langa i rosi o langa tu mau mo tātou. O se tu langa tautia o iai nei a le whitawa inga le tono o Iran ma Amerika. I le aso losfu lono tu so le dua aso taluai. Fato atau fia Amerika se fulu tolu, ma le aso fulu tolu o iulai se pa i le aso losfu lono. Na pomu pe fatu faa pomu inai Amerika no foanga ese te tono o le atinu o Iran. Ai maise lava atinu o loi au tafo talfatai o Iran. E whasanga na e le mele ta o Persian Gulf. Mele lo o whasanga i futonu la fo I malmeo ta o vai nu o Hormuz o le Strait of Hormuz. Ina ua violating pa ua le savali Iran I le tūlanga o le ma whiutanga inga
o le Memorandum of Understanding po le MOU le sa whaia mo le whatau fio pāpau whana mo le ono suru aso. A sa whaua wina I pei la tau le whangaina fo I o nisio. O wa o loa po wasuau sa malanga atu tono o atu tuunga na o le Memorandum of Understanding ina I whaava noa pea le ina I wha solo pele aro suau le sa pa ula I tite fo suau le I mo le lua vai aso taru ai. A peita iane tolu ni tanker po wa suau ia manisi fo o wa oloa. Sa wha peon wha tama ia fo e Iran I le whenga inga lea Mosolia le whenga inga lea. Ina ua mai ala le usfa inga lon tolu le I waa ia. Olo o iai suido Amerika ia tutuunga o le MOU po Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding o se whanaununga lea mo le tūlanga o whaasaino papa whana iluna sa malam anga I tau ona awai tue lua Ai peita iane. Ia mea tuai lava whaasino limo lesi o aina soria le tūlafon o aina soria le ia le whainga le umana o sia. I Amerika lato wa lato mai ilunga pinge whaamau ma o waa o isi atu no whapea ona tama ia Iran. O lea na to suia I loa la ia mai lunga o le taitainga President Trump o le United States of America o le a whaalea o ngā ina ia tuunga o le whengainga o le motusia pāpao whana I le Memorandum of Understanding o le a whawau pele tau o lea na amatai lola ina te fo I Amerika. I le whaangaina o le tuina o no foanga ese loo silafia Amerika mai a lato susuenga whaaspai o loo iai ia le malosi anga la leo o loo ngo iai a mea taune o missiles ia po lo keti whana maufo o loo iai lunga tele o nei mea sai le I le tu o le tai o le tu sifo o Iran ia no foanga nei o lea na mua lava o na whaasolo I Amerika I le pomunga ai e alu lava o meltaime nei e alu lava nei mea o lo whaanga solo pea ele o toeta punia ia le vai nuu o Hormuz e whaalu pea ia wa o loa ma wa suau pea wha pea la e fina ngalo e ia tunu e whaalu pea la te wa taino tawa lo tawa ai o tau mawhai Amerika ina ia puipuia nei wa ina ia aua ne ia se tūlanga e a fiai ia o te loa e ui lava ina ia I fo le puipuinga Amerika inei wa o loa ma wa suau ai o tūlanga whapea le ilo le sawa le alo ke kia po le miso po wheme sawai ia mwhatama ia nisi fo yo wa ai o le ale tuunga la tau Amerika uman whai e le tapunia leo wha solo lava te mila nei u wha ino mai al sfuto luaso ua tele ina po ua le po le tele lata I lunga le iwa sulima pasene le whatama ia ina lava tulonga au penga tulonga whapena I la lata I le Persian Gulf po le ritai leo Iran le la upi utau ma ia le whaatama ia Iran o wa o loa ma wa suau o le mea la losku tolu wasu wa tele mea ua ona whatama ia Amerika o nei mea sa whaia ilunga ai fua ona o le soifua o tangata lau tele o Iran wa pena o ta ua nisi episode mawai o le taua ele le vā o Amerika ma Iran tangata o Iran ai o le vā o Amerika ma le mālo o lo taita ia
ya Iran. Le ka ua o le IRGC or the Islamic Republican Guard. Leo lo taitaia. Le ana ua maliliu po ua tolu o latu Khomeini Ayatollah wa uma ona tsui mai. Se ia o mai le taimuli lea wa lua vastoruai lea sa wha maluina ai lea. Le maliu fo i o le latu Khomeini muli o rona tali ila le ingoa ia ahali Khomeini. Lea sa tu lai mai. Pei lava tu sai malawa ai atu wa whapea fo ia na to esea fo ilea li mai dungo leo lang whalalangi mai i mea tawa Amerika i le na yaso pe lua a pe tolu taluai. Ai ole mea la ua matua ai o lea ua iloa ngei kongu le mea leo lo iai le malo si anga lea Iran lea mau ai pe ia miso sa tafanga mai pe mtulanga whapena. Wai wha mai isi wala lata ina leto iai sea ngilo keki po ngi miso pulu fanga maua ale malo o Iran. Ai mol taimi nei o loo moli mawina nei ma lato i sila fia o loo iai pea mea o loo ngao sia mai ai o fea. Mole fia, mole fasa fulu fitu tau sanga talu ai o le mea lea na a mata ngā lulue maanu iai kupe o swa ula Iran. O le fausia lea o ai ma fale ma infrastructures fausia i pomu ma mea tau ese i lalo o le ele iniana me tau lia foi pe ato ma fau foi tau sanga tea lea na whaapena tu ia i Amerika ia na whanga foi lea lua lea sa reportia e lo ngau sia ai le uranium po le material mineral le fai ia le pomo komika ia whapea on whalanga ina na me longa muli fonei o loo iaini a ai lalo le ele i lalo tungo maunga ia o lesi taimi whamai fōwhanga i si tusa ma le walu se lau mika le mamau i tonu i lalo e pio da e pese a ai kere or a city i lalo o no whoanga nei lea lo whaonga ina lea foi o lo te wai le tele o mea tau ia na mai wha mea lofa mai Lucia a le ngata foi lea sain le ka wai i a le ngata foi lea e ngā longa osia i lava ai e Iran la ko la tau a la tau mea tau la o vai tau se tasi o reporti mai a tasi foi o source ma sani ia le nei ali e retirement for the Navy no sofre a Ben Dykes lo i for the nei po kilometer o stangata tamai tele foi tu lang fa pea na ela na report i fa pea e tu male lua hafe ia missiles po rockets ia fan mau lea lo ta ua mai lo i te tonu o anga ne o lea teu umai ai o lo li poti mai ai fo ua matua i ngā solo lava ia Iran e kope lava le buildinga o se pomu akomika o leisi tu langa lo iai lo tau mwhaila tau e whaise vea ina ia whapipi iai ia tu langa ia o le chemical o le ngau sil pomu Amerika irregular rockets ia po lo kiki ia lo kawhanga solo ngei i anga isala e luma isi ai o Arab ia o le mena lo iai lo no fouta ne iai lea la wa a mata nei le mo le walua nei aso le ko inga Amerika o lea o assess o te leo mai to tonu po lale me la fai palmo te rol nei
wa build up lava the presence of troops ia pot fita tau lima fe malingi lo iai le ngata fo ilea te le vaenga au le ame ale ngata fo ilea o tangata o fapito me o special operation units the aile special forces ale army, the Navy SEAL, the Delta Force, the Marine Raiders, ma the Air Force foi lato lo o tele ina whaaputuputu nei ma sauni se os whainga tele. Na iele plan whaapea o le a take over iale moku le o cart le atou sila ia ile whaafanu o cart ele tu le kongo Persian Gulf pesi o ifa mai le ivo super senyo lato swa ule avanga ifafo e sau mai tonu ki liva mai le sawai pipeline mai kongo Iran sau I guard ona whaapele ona tiliva ifafo ma iwa o loa ma wa swa ala taimi nei ua le to iai se o le ko iei mea kau o le to iai se whavalele po se Navy po se fita vai ngā au I te tonu o le moku le upa ku wa mata ona cut off pa wala se tulola o tipi Amerika ia le so tanga o le moku lea ma Iran o le taimi nei o lo e iai ia plant a Iran I kokongu I o le island nea wa umanga blow up e Amerika o taimi nei o ia plants kongo for the mainland Iran o whapenga whalanga ina o tele ina le aise se energy po se engisingi mo e tau mouli whaola I tūlanga lava pero soi fua malo loin e iai mo meo le vai whangalua le vai whaalu I whale o tangara ma tūlanga o mwhapena wa mata o nā lusa o Amerika e mata o nā tonu lava mata ulia fo I o le kasi le koula Amerika ia awa ne iai se havanoa e fausia I Iran se pomua komika o le koulunga I la ulava vai whaale tangata sai tonu vanga o malo fo I ma tilo fo iai le aise awalan fai ona whaawawina ma accomplish ili nei tūlanga se I vanga na ua sui I whai ngā malo or change of the regime luno inga kua fufulu e se ina ia le regime ko ale IRGC po le Islam Republic o le taimi nei la to tono o Iran o kele o le ko Iran is falling to the hands po wa pea ona I tangata fatu esem tangata protest o Iran whaasanga anga I le IRGC ia por vanga le Ayatollah le taimi nei pei o le aso fole nei le ana whaali mai ai fo ia public execution po le whasiotia I on tangata wata o vanga le kola nganga le IRGC wata on tangata whaatu whalavelave ala toa ata au e ka kou ia ku o tangata wa tuinatu lato soifua matau mo fasanga tau mfatu ese ipu lenga fale IRGC ngol saltonga o Iran ato o stulanga whano noa tele na lo iai o le mea lau wa iai nei tu leo mai loa ai tau I sa o matematenga fale masani e fo I ita ia mai tau lia o le
po le kele o me le larolangi ngai me o kaua me pe Yesu ia tūlanga o awala kaua i taua ma le sesengo tupulanga ona o le suia fo i o mea tau. Ai o le mea mautinoa lava lato e kukusa lava e lem whaina vai se ei tūlanga o whaavae tūla fono whaatau. Wa luinga la tala. O lo wa tua se tusi e kau Sun Tzu Art of War. O le nei tusi au iei fo i tonu study uma pe au ina uma e tai au fa malusia e fo i mātou ia mātou wai taini inga ia fai tau ma study le tusi nei. Wa tactics ngai lo ta o mai tono ele tai au sili nei o Sun Tzu mai saingai na mata mai lua se lau tina mo ale telo men fateno inga i lafe lua se lau tau sango tuana ili mesia po AD o le mea la e o mea lai taimi nei e ele mafo angalai ona study pe ele le langi tusi nei o lea ona o I lava inga ngasui o mea tau ma au penga me unga tau wai au tulang kau tactics poto au wala e o sofa inga po au wala fei pui hai se ya se tulanga fo I o se sofa inga tu sabat love e fa pena fo la tulanga le o lo ia nei ya le tau i Iran Lela o mai loa ne Amerika. Fa mai e varu se lau mita le mamau la lo oisi vaenga I o le aai le lo fau la lo. Tonu lungo maunga I la lo o angana ne. A la le varu se lau mika pe aka kuma o fau. A fai e te malamalama I se running track fo I lea. I le ka mo football field e ma le running track for ile be quiet running track fa ata ambin o la grandkids sila kui mel fai ko sorry about that o le circle kas como le track le e fa se la umika o le circle fa lua la o va se la umika e tu so afa moila le mamau la ro la nga Amerika le wo fai wa yai pomu fa pito was o fa wina tau dio pomu ia sa fausia ili teimi le na tea ile tau sanga le na tea le sa fata ia inicio facilities ia piodai ia pomu akomika e lua fe Onga le GU 53 GPU 57 lela o GPU 71 le wo ia fama o pomo mai aku sa mai male lima afe ia paunga TNT le wo ia o e mawhai e pomonge o ma take in I lalo ground to the most solid steel. Ile ua mea sitting malosi. E kusa mai male ongos fulmika. Ile pomonge kasi. O lalala mena whai Amerika. Fa alelo fa angaloa ia B1 bombers. B1 bombers. O la o vate o pomo ke kele la ngai nela o fa waku mai ka mo ngai e fie se lau paunga o fie se lau la fa ingo o pomo ngai ka lima fe le la fa ko ulu e kom
lea na whaari mai nisi o ate tau te sila fwoi tonu o the YouTube ia po nisi fwoi o upenga te whailangi o lo i mai aini examples le lei lava i le pa ui whalpomunga pa ia kunga e le pa i lunga e pe e lianga i lalo whako a pai e loa le mtau tio pomu ia wa o le explosion po o le kaimi e pa e senga pa koe pa e se lai pe whakoro winga pe whawhainga ai sea na vola ua maua ammunition lai ke ua i lalo i po isi pomu le o le melanga e maua lo le asa o pomu i whato ulu atu i whapelong whapapainga umalawa mawakiri e yung whaleangaina were built up to some over Moses full warfare troops America lo we nge kong lo float nge masaoni po le ale me la fai pauni on me o te loma o mamlama ya ula to sa kupu Iwo Jima ile World War II tolu vai aso nga ku ia e America ya skaba i mokware ka o Iwo Jima ai o tai me los fainga pe ia le se mena tu asa pe ia la fa apea na eli ila lo se pangia ya anga feo ai wo pe ia o se city o se ai la faina fia maila e se lo ia ila lo i mo kwari o pomo ina foi vai taimi me tau sa fa nga na vai tai po o pena na vai taimi ia pa i lunga foi le el pu i lunga le pala ai le pa ia la ina was for ia la America o maltaimi o la fa land aid troops o la mena mo e ui lava inga koru vai aso pomo ai na mali liu wa de lima afe na kalaka leongo afe America sa mali liu maman no ai ile le tawa inga le tonu le ainen Iwo Jima ai los lima afe le fa ingo siapani I'm sorry los lua lata lufu kolu afe na mali liu siapani e fa pena fo ilale fo fuanga o le mele lo iai le si fo ia ele ona na America throw in the troops i Kongo Park Island e ui ina wole ko iai se o le afa faingo fia Iran o nga focus uma mai ala to miso po o lako lo ke ki anga in Kamai Island there we are not knowing si tu lo le to e te awe papa fai papa kiwa Iran o mela taona fai ia mauti no le lei fatama ia uma mero nga o sia i pomo ma lo keki ma au penga uma Iran lelo tanu mia i lalo o bonga nei i lalo wanga nei o uma na fausia mai le to titi limas futa usanga o lato fausia nei ne o tu langana na o le alo iai nei o le fesili la o na me la so ia le wo mono fortunato spazio vaenga al taimi tono ali nei wa iai ia President Trump malvanga au America o le sol nei lo fa longo atu o lai wa asiasi mai le palemia o Israel ia Ben Netanyahu pesao e loko pronouncing o ngai mea se la tanoanga papitoa ma Trump se awala e whai ai o le vaias o ananafi no whaalongo el tautalanga Trump o lesi la sanga le la o el taua e le mana o ia Israelu e involve pe a fia fua i le mea leo le a whai ai whaikalia Israelu po la lato me whai ai mai taulia fo so le kai mea tu pusi me whapea e mua pomu e Iran Israel a o la te me o tupu me whapea o to mamla martala ang Israel
le ai ele ai se ono sa ia Israel fa pe se ia o le kaimia e po mo ia e Iran po se como ala pia Israel and they immediately respond. In other words, ngale kwa fa su me Israel po filmre sau ya lo ke ki mo pomu tu va pega sau mal fa vale le ku i le renal o la tua nei o tu langa na lo ya nei na please love, like, share and subscribe to that to proclama my famous comment mai oi po la fo mo esi le fia a la fo se la vai atu o le to tele o to ia lo mai mo la proclama o le age Gelo sau o le 50 going up. You knowing o te fifi o le mea tongo na lai o na whaetula polokalama le ngana sa mo. No tato mātua nisi fo yo sa le leia whapelkangia o le no o le vaso le ito e whaonga aina. Yo le nātu tau mwhai foi au ia lato o tu nātua ele neitu. E ui lawa na au noa ele lava ele au sia ia ni subscription tulang fa pena ai ia tia ia o lava le o te tata normal so sone foi se o tato tunu e machine tato ma tuam tangata ma tu mai la to fo sale e se vano e uro se potu haonga e pe foi on to e inicio lo hainga tulang fa pena o merna ai so se me a foi relate pe ia fianga o le milikeli o mena o te tuina atu i la proclama io ia le taimi o te tuina atu ai foi nisi foi o mea e sui faatasi ma mea lo tutupu i sio tatu o tonu i Samoa sa masifo ai o a ulato e tuina faapitoa tu lava lau ka ite proclama i tu langa foi lea faapea o le any incidents or things that is military related. O se mea foi kau iso ka ika mamlama fa military o fuina foli toninga ale malo Amerika i vanga au. Ya o le Salo ia sisi atatu episode lumatu. Ole atatu tala nofa pitoa I lava I mea I tulanga ia ile au penga ese lelo whaonga aina nei e Amerika. So tam whaise so atu I be inga I mea ono whamanatu te fwoi ai tātou le tūlanga lea e tu sai fwoi ma le tau o le whtau ina nei. Ukraine. Ato wai nisio o tusu singa ma news fwoi I pēna te whailangi. From my what join Ukraine I le tau. E ala na tusi mai whapena tangata. Ona o le mea o na whai Ukraine. Ai le whaapea wa directly po wa whasanga tonu Ukraine e support America I le tau o lea. Ma tau le fo la tawa Ukraine la tau mo Lucia. Ai ai le pipeline po le pipe po le lo sa wale swa au mai Iran e alu I Lucia. E support ai foi Lucia la tau mo la ko swa au e ia le pipe na la pipeline ngai kau ia. Lan mo kupa. Ia wale ko eise mea wa uma whakama ia Ukraine. Ma tili I lava o ngā ke le whale tono Lucia. I le mea lo iei nei
le latou taua me Ukraine. Tele sili atu me ufatama ia Ukraine o vaenga awa Lucia. Nailo meo fa Lucia ia Ukraine. O le mea na o lo iais whamtalanga whapena wa foi wa join Ukraine i le taua. Ai le ai o le mea sa whai Ukraine. Ai benefit ia America. Ole public execution le sa whaia nei e Iran le whasiotia ini isi o li talafou mai le luosu wha luosu walu tausanga e tu sa mato whai la tau o le mai kong o sidi le Esfahan sa waitua mal whaupunga talu ona tupu nei mea wa o ilungo le ongo swim left ngata fasiotia le IRGC le iai whakasisekala a le United Nations ma le lalolangi o it says and liberal countries le ai masela ko kala fai iai ai nga o kala lava fai anga ia Amerika ma le kaua ma le President Trump la meta o mai atato i le ko kele o la ko le fia ya President Trump mo la nga le fai o te ya te awia se po ia le pleskenge sa o serve time o Clinton neskan kasidi ngo le fia ia e pe o President Clinton. Ai, ele whapea na o nga saungi i whatonunga ho ia President Clinton mako wai kaimi o nga what mātou tō telo mātou le whapea o nga mako te fo i lele mwhai longi ku winga fo ia dea e komu mwale se kaimi ia ai alu lawe whai ai sea lana tatele mafau il tangata le o mainga inga le ia le order po o whatonunga. Ai ka ke mafau tangata ia e ngā lua whatasi moe. In other words, your fellow brother and sister in arms. Tangata ia lo ko ngā lua whakasi I tongu I le o vai ngā au. O le tūlanga nā lo iai nei la tātou tau o lo iai nei. O la tau mawhai te o wako sisi update lei o taimi nei lei se me te lo tupu. Wa I le sa sutolu na matai o na tui mai le anga suko wa so la papui. O la kusa o la so lua se fulu po la suluwa. Fatau sanga mai ia Iran mga askalwanga aka ofia aile iai le kasi akala Trump po umulawa no ia tulanga na le lawo mulka ini wole ko pangi wole wole to telepe na iai ono olo iai se fufonga tele lava le la soai ole arme la soai piano foi atu. O ma fea le kele po mu whako ulu lunga o se target po se kongu. Le mawhai ona bawa kongu le PDA o the Battle Damage Assessment. Pe a le iai ia ngai fita ia ka moe solo I luma lawe le o siaki. Physically, yo la to fonga ma se repotisa. Yo, kako fai mai lungo I la to lungo space o mai loa mai nalu me lo kupo. Ina, e fai va alele na fe lei reconnaissance wa kilo ramela. Le fai o ngana kolonga uma mena tupse vanga na lava. Wa iai troops on the ground, boots on the ground. Verifying am whaamau nia lea tūlang. Again,
Please like, share, and subscribe to our program. Ole taimi nei o te si vaipo to sulfitu nai li'i mo to whawhine o Amerika o maliliu talu maile tawol nei lewa to sulfitu. Olea, for the next few seconds, I'd like to pay my respect to them and their families, to their sacrifice. Yeah, maisiona yo lato ainga. For a few moments, I like to play the usual music that they used to play in situations like this when our fallens are being buried. Here it is, please. Moments of silence. May God bless their souls. And may God bless their loved ones. After this is Ene Orto, to host for Iron Iron at Veteran Stake, Manuia Soifor, and Semper Fidelis.